Gerai, bandom. If you want the feeling of true casino, not stepping out from your home, join us on Pretty Poker Face. Dar kartą. Okay. If you want the feeling of true casino, not stepping out from your home, join us on Pretty Poker Face. Šaunuolė. Gerai. Toliau. Čia bus du tekstai, matai? Aha. Vienas ir paskui antras. Okay. Tai gali, ta prasme, pirmą vieną pakartot porą kartų, paskui antrą 2 kartus. Jau galiu? Taip? Gerai. Everything you would find in a real casino will wait for you in Pretty Poker Face and much more. Dar kartą. Everything you would find in a real casino will wait for you in Pretty Poker Face and much more. Pabandyk dar kartą, bet žinai, taip, ta prasme. Everything you would find in a real casino will wait for you in Pretty Poker Face and much more. Okay. Tokius loginius kirčius, okay? Bandom. Everything you will Nebijok, iš naujo. Everything you would find in a real casino will wait for you in Pretty Poker Face and much more. Labai gerai, dabar antras tekstas. Pretty Poker Face respects and protects your privacy. Dar kartą. Okay. Tik tai rimčiau šį kartą, gerai? Gerai. Pretty Poker Face respects and protects your privacy. Gerai. Ir paskutinis liko. Irgi čia bus 2. Okay. Dabar gali truputėlį šono atsistoti ir vieną ranką. Jo. O, labai gražiai. Opa, pasiskaityk savo. Nu, kai jau nori, gali pradėti. Labai žinau tą antrą, gal jūs man norit paskaityti antrą? Jo, laisvai. Pretty Poker Face, the upper class online poker room. Okay. Opa. Gerai. Live entertainment every night at Pretty Poker Face. Live entertainment. Oh. O kaip aš perskaičiau? Live. O ten yra live. Live, jo. Mhm. Live entertainment every night at Pretty Poker Face. O dabar pabandyk tokį truputėlį. Live entertainment every night at Pretty Poker Face. Gerai? Bandom. Live entertainment every night at Pretty Poker Face. Super. Antras. Gerai. Aš Pretty gal žinau. Poker Face, the upper class online poker room. Gerai, dar kartą. Pretty Poker Face, the upper class online poker room. Labai gerai. Viskas. Kaip smagu, mane. Gerai,